Эбир баян шагында Шавдеришевич Калажева пухындымыр мүжіндезесін, паянхи самана видимебе пирін чывашчылхине адаландарасы бірге чилаяқ шутламалла. Мүжіндезесін эбир тұрышмазан, эбир ішлемезен, күлленех, кашних өйнешіре тұрышмазан, чывашчылхи бітсе бұраз хорушлықта тұқсадыма бұлдарад. Күмберге калашма эбир өз чақсыне чендімір. Виталий Григорьевич Родионов пирін батрахынара филология ослылық есен тухтыре тарғашын ұжымлатсы барыға бере күмберге калаза бар. Тавах. Епмен галашын. Чынақта Иван Яковлевичен пайды пиді бұзық. Ол хыневілі шүрт тұзасын тұррине тарлазашы дересі, шамек тарлазашы дерегені ол. Анчағында малдан негесіне хываганезен бұр, кайран комагезіне даваганезен бұр, матшине сараганезен бұр. Онда мы жүхлі пөртлартыне біледі. Мен жүхлі халық онда кашны хойығы ұста болмалы. Яковлевичен пайды шак шырулығын сазызыне кіртнен жен ұтларақ, бұзықрақ жезен бұр. Шкулзем, чыва шкулзем ушни. Ес алфавит тузалар бітсен білімрі. Енжен шкулзем жүк бұлзан, бұқварсын варентмеш бұлзан шкулда мензан алфавиду. Вот это курса, шабах практик был, чонжен практик был. Шаваже был пиде бузак, он ошло туза буна. Олег Ростиславович Студенцова да самах параскелет филология ослылық есен кандидате. Енженде алфавит бұр болдасын школ земшлемеші, ажезен времеш болдасын күнінде калашмалы денемде жүкім. Яковлеван жүбе чынақта бұзыққа. Оның пөдембе, алфавит жүбе, оның ешекелебе, пөдембе, туатшыралығынеге чавашлады ұқнам. Ну, бізен жен ұтмал ұлды процент же, ике вешімішпа евал тенгінегізем. Шутрақ популярны наукығынегізем де бұр. Школ учебнегізем де бұр. Күжарзагларнызем де бұр. Оригиналы учебниксем, хыземшірнызем де бұр. Илемлі литература адаланза пыныйне де жұтламала. Шавықтырақ, онзыр бүшіне Яковлеван өжігеліне пулайынде, пендедіғыр жұрултамыш, пендедіғыр жечіміш ғынже чываш хажаджы хыбар, че авалғы хажат темеле нация хажазен ушынже валдадуқна, мен жоқлен ұтмыл белік номер. Ебі журналистика кафедрінже ішленерен, перен бір вуны вунегі жылғайла чываш ушқане бұрчы журналистика на вренегензем, а халі візем жылқым. Урхагалсасын министерство, Московре министерством, ирик парашын мар, шифр жүк, специальность ужаймашы, ирик шөгінбек ирик шөгіт, ябалазыне майлаштарзасын, тембек лайф болмала. Ебір бұрде күнда мұқтанат бір перін чываш чіліхейін аваллық еберге волчынақта чи авалғы чіліхезінчен пірі жұтлана чаплавит Виталий Григорьевич суйма бамастырвет. Черік чіліхезен пылғар тураджен, бірден бір чере чіліхей елнывыл. Үтізен вара шуғалны. Апла бұлзан пирен, чак бірден бір чере юлны чілгене мүлледе бүлен, тұрышса, пұрды бірле ішлезе, малала адаландарза, упразағы вармалы шаплавет тұзымырзе. Мін жырмау күрет хабире, ажазыне, хамыр тұван чілгене врентме, күмберге пирен врендеген бе, калажас келет. Александр Марсович Степанов шубашкарды херықмыш школда, Чываш чилгибе литературине врендеген. Чываш чилгине упразах варастезесін, пирін вижи ябала жинжен манзагай маламар. Шак эш выл вижи енлі болмала выл вреню, выл патшалық тыдыме, тада выл ашамыжы. Мүжін дезесін ашамыжы чывашла калаштармас болзасын, шкулагайзан онда врендегензен врендештеші болзасын. Ку пиде пызы күйыныш. Вырыславы зем, урамрада, шкулдада, хоттештада вренме болдараш анжақта чывашчылгене ашамышкана вренме болдарать. Шаунбада чималдан пирен ашамыш зембе нумайшлес пулать. Патшалық айлес болзасын, патшалықын түби, кунда пиде пызык, мүжін дезесін патшалықын оның майы ытларақ. Патшалығын шағы идужіне құра бамала. Чывашла вренеген ача шакчылгебе ұштауыз ұғырма бұлад. Пирін Чываш республикинче Чывашла калашма майпури ешук. Чилай чухне пирін майшук. Тада ебір шак ябалана хамыр тузабырат пыри. Патшалығын чималдан шутламалла. Юрач кулбадерчі кыштагайма бұлдарат выл Чываш чылгебеле. Хош факультеда Чываш филология факультетіне кая. Юрать, вуны жин, алыттезем,
мле преференц, мле полужу вызыне. Юрать варенме качеш чвашла пельнерень, она кирле факультета ильчеш вол варенеть, варензе бедерзень, что узугурадюм бавыл. Патшалық тыдымынже узугуради вол кирли. Е кирле мар патшалық тыдымынже. А паянхи ларудырва пықсасын, патшалық тыдымынже чвашла пельни кирлех темар. Вареню пособие земпур. Тура жагер нумайка тремер тухрышка жал малара калаха кнегебе узагурдымыр халишене кнеге келче пидяван. Анжақта кнебе шеш ажазене уйрамах вырса калажаган ажазене кнегебе жеш илерде местен. Онда пиде нумай урых ябалагерла. Пирин верендегензем ахальден пушырханмаще шкула вырысла калажаган ажазем келеші дезе. Ялдады жак ябала тенденция пулзагаре. Мыжын дезесін садикре, ажа садинче, візіне чывашла галаш союз тереші. Хулари школда, хулари ажа садинче ішлеген Надежда Сурнаева воспитателя чендемірі бір. Мін жұтлатвыл күнбірге, бірін піджік ажазыне. Тони земде шириплензе шитмен ажазыне, чывашла врентме, калаштарма, чываш елы ергене врентме булади. Чываш телгіне юратма, ана адаландарма, мен бджекрен переня жазыне хынықтармала. Эбир хабырны ширек ажазыне аттяне деме, чывашла шутлама, чердюн, абат чимеш ячызыне, тада этіне де чывашла врендет бір. Терлерен конкурсыне, фестивальзыне хучындара пара жазыне, юрине де, дашыне де, итлетерет бір, ташлатарат бір. Анжақта манжутпа шемгеренде келеді. Чилай ажа ашамыжы чываш чилгіне варентне кирлех мардезе жұтлайды. Шавынба да манжутпа чываш чилгіне юратма, ына адаландарма шүлелеші клеме шемгерен бішламала. Чынақта бір пиде ұрадыл ұйдузем шіклерімір. Перін паянхи калажыва культура министрі Светлана Анатольевна Каликова худшынныма и биршавна галашын. Шак калашузем бірге, перін республика пушлығы Олег Алексеевич Николаевта пілет. Перін чываш халығын, ширулығы не шыралы жыл жетіне бол, перін жы пиде палла ябала. Иван Яковлевич хайваға денже шагыжы тунижын ана пызықтав. Мәжіндезен бол пиде хватлы нигіз тузаговарны перен халығын традицияне, культурине, тада ыты нации енезіне адаландарма. Палах халығын чілгі, таванчілгі пури пиде палы вырында. Чілгі бұлза сыңғына әбір хамыр шуғырсене ытызене калазабама бұлдарат бар. Таванчілгі гына чунри тарын хилхемезене янратса, чунран пиде тарын вырнашына туимзене каларма булдарать. Шамбада таван челхебе калажаган шингана тарынын дуйма булдарать халығын йылыне, ергене, onun азамлықне. Палах пирен чаваш челхиде, чаваш культуриде адаландыр дезен пирен халыға таван челхене анларах узыгурма хистезе тада пулышса бумала. Шагеш пурнижа лайх кірзе бұдыр дезесен палах пирен чын малданах таврагурым, чаваш йылыбе, чаваш тірібе, чаваш чілігібе шығынны пулзан аван болады. Онзыр бүшне палах радио, хажат, журналзем, телепередачызем бұлны де педе палла. Чаваш кино, чаваш спектакле де самаях пулышма бұлдарад. Анжақта чілгіне врендес кымыл ажаранах пирен тивиштерзе пунежа кірсе бұмала. Шагынбек болдыр дезен пирен балах шенеренде шене меслетсем пурнышра уза курмала. Вот калы бір эбір кажал премеш класс сем вали шене врендю пособие дурымар. Шак врендю пособие чын малданах чаваш грамматики немар, чаваш чилгине пельме, чаваш чилгине уза гурма майбарат. Шамбада малалада шагы жай бір тызы бар. Шиде шулах пирен икемеш, вишемеш, тватымеш классен вали шавандерле вреню пособие дуге. Кили шулдан шаймбек вреню пособие ажез-ажезен валиде дуза хадерлеме планзен бур.
Вара малалада шагыже туза бұры бар. Анжақта балах паянги цифры адаланна тапхарда пирен тада тірлі цифры меслеже зембеде шак вренді пособие зен думала. Енженде шагынбек тірлі енлі вренме майзен болзасын, тірлі енлі чываш чілгіне пілме майзен болзасын. Манжутпа чываш чілгі малала самайық адаланма май пуле, унзыр бушне балахана пуныша узагурма шинзенде интереслерек пуле. Чилгине тада культурна упраза адаландарасы швыл печень думалы ишмар. Купите перлихле тұрышса ишлемели ябала. Пирин Батрабаян хонара культура нация тада архив жизнь. Министр Светлана Анатольевна Каликова волдаку уйдуба темиші шул, хуши пидетаджи худшынза ишлет. Пидетим ритлером институтра ишлеген зенеде, школда ишлеген зенеде, садикре ишлеген зенеде. Пидетер скалаты резер. Верендю, патшалық, тада шем еренгеле, чва пиреняджа земплещи, чвашла епілмеші. Манжутпа, піріміш, чикерливал, шем ере галашмалы. Азаил ғайзер, маларақ ебір аджазине ялагайза ярзасын, візем асламыш зембе. Калашса, кайран хулана чвашла верензе келечіш. Патшалық рангеледе халвал асламыш зембе вырсла галашны. Шем еренгелед. Аджазем урама духаща, хамында ача школда вренет. Аша же шавурамра вылягана жаба міллес чілгебе галажет. Вырсла чвашла. Изер хышанда білен азырғаны вет манба күржіре бұрначы тудар жемье. Амы же урама духсасын пиринбе вырсла галажет. Хейн печигачи, вылязалараган печигачибе тударла галажет. Умбек пирин хамырын чвашла галажеган шемьене сайра хутранжық корма болады. Манжутпа пірімі жывыл шемьерен келет. Чынақта республика шайынче вірені берге галзасын, хамда школда ішлене, вуник жыл школда ішлене, каран чвашкенеге издательственде ішлерім. Манжутпа чвашла віренме пурмайда бур. Віренмелі пособизем тухашы, учебник зем тухашы. Кенегезем чвашла, ширны кенегезем соввиземде, үтігенегеземде библиотека зене кереші. Библиотека зенже шиделік легкенегізем. Чываш кенеги издательствене самохран илзесен, анда госзаказ тетпір 70% кенеги чывашла духмалла. Бізем шитмелі процент кенегине чывашла калармазасын, бізем госзаказа шидеймашы. Унзыр бушне республика жанче мілі шсем туза иртерет бір паанхигуна. Вуны жылғалла нация телевидение ужылны. Бізігі жевал епечегіш. Мілі жұтла тұрғавар. Халвал берін ширым 20 зехет. Кадарда тірлі чываш программизем, вырыслады дұғашында тірлі шынығы барзем. Чывашла ұтларақ бірек дұғашы. Нация телевидение тван радио бұр берін. Нация радио бұр. Анда нымай программы чывашла дұғад. Хыбар берінінде вун бар. Хажат журнал дұқса бірад. Республика жайынжахмар үті регионзінже де саланашы был. Хажатсем журнал зем. Шене под программу пурны жакеме бышланы пілдірден, идлзесін. Анда паян хигуна республика жайынже библиотека зене шитме, школды библиотека зене шитме, уйырза баны укша, чывашла генегізем кемелледезе. Перін вырысла генегіземде жедеші республика жайынже библиотека зенже анжақвал урх программы бабырат перін. Анжақта перін идас келет, перін шиделік лехи, чываш кенегізем, тұқса бұра шейвізем, ажапча валли. Уйрымақ шагын берге калас келет. Перінбада баян чываш кенеге издательствен ішченезем келіне Ольга Федорова перін. Пай пушлыхе Аджабыджан литературебе ішлеген редактор Тарғашын қалза бары бере Ольга Леонидовна. Мілерек полза бұратьку эш. Чываш кенеге издательстве чилай жул перін вулаганзыне түрлі хайлав зембе, илемлі кларам зембе тевіштер зехтрать. Скень гына вареп Аджабыджа литературы жинче жарынашын. Өзен берін чи паллы, чи кирлі, чи сумасу сываган вулаганзем. Пөчекрен аджана вулама хынықтармазан, үссе жетсен берін чывашла духны хулын кенекезінлі кам волежем. Шакна ялана хасрады дат пребір. Чамбада көшін жыл хяджазем вали илемлі түрлі төслі кенекезем каларат бір. Вдам жыл хизем валиде түрлі шырав жызын, чываш шырав жызын күжару земде тұқсақ бұрашы. Аслы класын жевренегензім вали хулынрақ.
Анлырах темызыне сүтсеваган, шавырзан метражаган тірлі произведений зем калплан затухаща. Книги издательственче выдыр бір книге чывашла болмала. Мен сезінет. Ширеммеш өмірде чилай кужару книгизем духна, зене чывашла кужарны. Чилай хайлавзене. Хальды шавеш адаланзах брать. Анжақта чилай книгине бір, чывашларан халь вырсла кужарзы брат бір. Хальхи вахатра пирен книги издательственче түрих иге чилхебе духаган кыларымзем вывезі біраща. Книге билингва дед бір. Онда чывашла юнажарах выросла, ехайла в гыщин кужарове тухса брать. Шидес вахатра тірлі адаландараган, интернет мәлебе узу курза, ачазыне интереслі информации параган кыларымземде, кыларза бұхас шуғышла. Сирімбе юнажарах, шамрық ширав жезенчен пері, Мальвина Петрова, пиде пулдарула, Пиде матур. пулдарула, чынақта талант шылгуши тапсақтырать. Мальвина, каладарғашын, шагымбек шамрық ширав жезене, мен шитмеш ширма, вохы шитмеші, укша шитмеші. Е ыты, еврлықсем дұқсадыраши сиреню ма. Чырмавзем пулны выл пиделайх. Мәжін дезесен чырмавзем пулмазасын адалуны пулмаш. Шин лыпланзаларать, ана нумайлып казан, нумай мухтазан чарынзаларать. Шамбада чырмавзем пурривыл, шыне шулзем жырама, шыне майзем жырама хисте шаплавет. Шагывал шыбақта пулдарулыға пирень пурыныма пулдарасыне шыбақта пулышса бұрать. Ептері себе галазан, кунда ширав жезем берге гнамар, макалас келмелит чынақта нумайчы, шагна черетпе газ пузан кашны вали хурав, хадерман. Шуғышсем нумай, идеязем нумай, калас пулзасын, вғычит меш. Кескен галас келетман. Терес каларыш пачалық, шемье, вежі бай пірле бұл маладезе. Үйтма булать нумай, укшада, вғыта, чигерли выл кымыл булмала. Кунда кымыл бурризем. Кашны хыйын тюбине гывать, пулдарны бег, камын мынчухле бор, камын шырденгелях, камын пинденгелях, кам шыржевырмазыр шлеть, кам шырвырмазыр ширать и урыхыштывать. Ширав жезем берге. Ширатпыр. Нумаях пулма шаксакал зембе, шурзугал зембе, шамрык семдел бульже, шыбах шак нацы вулавы жынче. Пиди кирле тел булу, пызене мала, адалдар мала. Ытларах тел булмала. Шамрык ширав жезем бул чердезесін конкурсем булмала. Шав конкурсыне ергелеме булдараганзем вулавшым гынамар, Олег Алексеевич Калашлех, наци лицее булмала, гимназия булмала, урых вырында, урых ятпа пулдырвал. Ширапыр жирузем, хайлавзем жират прибер, музыка жирапыр, темде жирма булдарапыр, енченде ажана барзақ вармарымыр бұзан, бұл пулмаш. Ширыр, тывыр темде тывыр, ажазем берге манзага әрмар. Хамыр ғышын, приквищынық вармала. Перім батра баян, чываш патшалық шамрық сен театрын. Чываш патшалық академия драма театрын, тада пуганезен театрын. Пушлығызем, режиссерызем, илемліх ердушисем. Адыр тархашын Юрий Михайлович шерінден бішлапыр. Юрий Михайлович Филиппов, чываш патшалық пуганезен театрын, илемліх ердуши. Хам пугаде театрынже эшлени май, нде ширин берекшул шлеп. Кундай калашынча кышта хускадашынде ача-пача драматургии берги, вот ширавшизем берги. Перень ача-пача бали ширин драматургии пулные был. Манжутпа, пулны перремеш удымзем, сарби, юхмамиши, ондан дек адаланмары ача-пача драматургии. Шак эжеде пушар замала, день бір грант кирлывал. Бізне брендсе ғормала, мінле, онда кашнежі шырма бұлдаребас, мана шытпаулыға бір кама вулайра беп, ача-пача чилихи, ача-пача психология, ширавшизін камрадыр зайолна, бұл евелисінара. Он кнегне ұшсам вулама бұлать, ыланма бұлать, ачалыға кірса қаядын. Шиден нежін ширайма жүнбек. Шамбада тем вренеген зімбе, брендсе бірзай, хістезе бірзай. Мінле бұл драматурги, мінле ширмалауна, мінре онда чеши. Вот хал мінчікле ширавшизін порызым, шуктезе қаламаз. Анжақ да бізі сцены же кларасы болмаз. Тыражадан, он бекте бірзаба, кон бекте бірзаба, анжақ не пледе бішті жетмеш. Мінчікле кала бұрында радио бада телевидение, беде кедерға вренер келзе жүрір десі. Шу кетлебеш керлі бар. Анжақта ширында бірзабанда лардыр хөттемілі қылар. Маншаласкай чай кунда хайшак пайхи кун шак үйдусы шикерме болсан, ача-пача драматургине адаландармалла. Ачазым итлетчер десен. Чываш чилихине адаландарас эшре, маншут па пиде пызык, эш туза бураши библиотекарзем.
Эвелина Малеева пирин батрахынара. Игибинде ширмыршылда, пиріне библиотека, интернет учлығынже, чевар ширавшизем ажазем вали ятпа электронлы вулавыш хадырлеме, Россия Федерации президентчин грантне шензейлме булдарджы. Шак электронлы вулавыша хадырлеме ебер электронлы базы жіне тайылдымыр. Игибинде тваттымыршылда пирин библиотека шченезем хадырлене электронлы базы, чевар ширавшизем ажазем вали ятпа хадырленичана, шав базы бурча, шав базына шуда илзе, грант укшине шуда илзе, и бир пельдер, шүржул хушинджи электронды вулавыш хадырлерімір. Шак вулавыш, чеваш ажабыджа литературе, халық субахин джень, пушлаза, паян хигунчень, мінлерех адаланза пыныне сынлаза гыдардать. Паян хигун, чеваш сымахлы хизыр пушне, шак электронды вулавыша, пирін сагыр вунты ширавжын, хайла візенге, текст формат па хадырлезе кертіне, візен бірін пуры иге бенетла. Унзыр бушне, чеваш ширавжизен хайла візене, аудио мелебе хадырлене, шыр аллы файл хадырлене. Візенжен шыр жирым файлне, чеваш ширавжизем, хойзен сасыбе, янраттарза хадырлене, куман жутпа пиде паха материал дезе жутладып, шыбырланзем чеваш ширавжизен сасызенейце пиде хаваланза гаяшы. И биреге бендейкем шулдан бұшлаза, шамрок авторзем, республика режамрок авторзем вали, шыне ацем жат пыр ятпа конкурс ертерет пыр. Ша конкурс перен иге жылда пыр рейрдет. Онда ебір шамрок сене худшындарат пыр вумбилік шулдан бұшлаза, водырбилік шула шитня шамрок ширавжизем берін худшын мабулдарашы. Эшізене вара ебір тірлі жанр зембе ежінат пыр проза, поэзия, драматургия жанр зембе, чевашлагын амар вырысла жираган зенеде хавгаландарас тезе візене жезене де ежінат пыр ебір, паллах ежезене иге jelгебе хаклат пыр уйрым чевашла, уйрым вырысла. Конкурс вишлене хыщыны ебір кашнинжех шене ацем жат пыр шак ятпах пухугаларат пыр, ша пухова вара чевашлада, вырыслада, лайық хайлав зене суйлаза илзе кердет пыр. Ибир каларымырынде Чуваш республикинде библиотекасын пиде бузык эш туза браще. Уйрымах наци библиотекинде пиде нума эш туза браще. Чуваш сене пухас тезе, терлерен эш сем туза эртерес тезе. Мэншин дезесін кунда Чуваш адезене вали эбе петикши Чуваш ятлы кружок слеть. Шавдери мухта скелеть візен эшне мэншин дезесін Валентина Белова пиде тарашса эшлеть. Унзыр бушне да нумай проект сембур, кружок сембур. Пирин библиотекара пилік машул инде варгыш литературы клубе ынышлы эшлеть. Она пужарза яны жухне, шинзене чывашла нумайрах вулама хавгаландарасы, чываш автор зен книгизене халху шинже сарасы тепре бульженде. Пирин клуба шамрак ширавжезем, редактор зем, журналист зем, тепчев жезем, верендеген зем, студент зем, жюрещи. Ларузин женде бір шәне книгезіне сүтсеяват бір, автор зембетел бұлзағалашат бір, терлі акции флешмоб тавра жиртерет бір, тада паллах хамрын пулдарулық па палаштарат бір. Манжут па жагын еверлі пірлік сем, клуб сем ішлені выл чываш чілгіне сыхлаза хыварма кыш табулин пулыжать, хын тюбене хывать. Паллах кашни очень хойн ворлоге бур. Пиринчинахта блогер зембе, эстрада юрыжи зембе калашма вғы читре були дедеп. Мэнжи дедесін бізем пирин чываш чельхине тада культурине сарас енебе пиде бызык эшті вашы. Интернет бурны жинже бурнат перебер самана айдать мінді вастен. Пиде бызык эшті забыраган матур шамрык зембе калажас келет. Константин Доброхотов, блогер пирин батра паян тебелде, Костя таргашын калаға, ес челхеші демар ветха. Халяк тин челхеші пылма вренешін, врендеген үшхеліне хов забырадын, озахов забырадын. Унчен малдан куенебе нешанды ішлемен жин. Мле кызыканза кірзе гайрын, тада шанбегех интернет-канал ұшса, пурнеде чываш тенжи берге калаза барадын. Хамын ішперге қалзасын де. Нигамда немде хушман, нигамда шагымбекту, гумбекту дезе варитмен, вол хойбе хоях пулзагары дезе шладып. Интернет берге қалзасын. Күн берге вара чынақта паян калашмалла дезе шладып. Мәжін дезесін хажат журнал бұлны, книгезем бұлны, телевидение, радио бұлны, вол пиде аван. Анжақта шамрыксем хальги вогытра ытларах мендавашыжы, книге улашыжы, телевизор умынжаларашыжы, радио итлешыжы, ытларах вазем интернетра ларашы дезе шутлады біп. Азырханы дорох шамрыксен илзесінде вазем ытларах социаллы сетсенже ларашы,
интернет ушлохынже ютубра ларашы да сохран инстаграмра тиктокра шав ушлықсынже игі жол гайылла чывашла страница зем шуккебе порехче. Вот пахсалара тумчеде, вот мана щитмес, ман чундурдать, менде бузан чывашлыне курас келеть. Но телевизор пить пахсах каймас таптанде, итларах инстаграм рады сохраниларадып. Онда нимде жүк чывашла. Епхам видео югері себе эшлене май, чывашла видеозым югерзе картме бұшларым. Игі жол гайылла, игі жол чедедінде. Шавна піріміш видеозыне карцессынех, тюрех, пиде нумай ширына бұшларыш ав страницы жіне, ширма бұшларыш, хабырдеме, тада шәне видеозем, үгермешкен хавғаландарма бұшларыш мана. Пирін яксы махран, депреш районенчи пучингере бұрынаган Дина Трякова, вол террорстыйде, чываш кабырлы хизене де осталать. Умберги пурде білме бұшларыш мүжіндезесін интернет эшлеть. И бир пучинге культуры шурдинче чываш террень кружокне ылдан алызем ушрамар. Энер онда бирен ажызем ширемединчиш, тватымыш классран ширемединчиш, тада шитчимыш классран. Она ебе кына жирзылартын болна хамын шуғужа интернет ушлахне, ондан балах ахшам жызем ширын заилжінде вара хал энерирце гайнығы үшін ажызем пиде хабхаланчиш, пиде интересли візненші ваштерре, кунда тада мен выртынлығы хамранах та праца ярастерім, чеваш челгені юрадастезе, тада жанбекех адаландар забырастезе. Выртынлығы ажызембе, онда вырысларға ажызем бұрбылзасында, ажыземне пурнеде аландарап чеваштеріне, малерех тірлемеліне, хамат тыван чилгибе. Візем мана хирижех калашы жамбегех чевашла хуравалашы. Пирень паян хитель булура, нумай шухуш тевеленче чунра. Шау шухуш сене пурнеде. Пурны жагертме теллевлардарда тұрышса ішлер. Ішлемелі чилай. Шау дере нумай бірін ішлемелі. Чеваш республикен наци библиотекин директоры пире тав зымахи каласа кышт парнезем валежешін. Пиренбек, Чевашсембек, Хойзем, Чильгене, Упразах, Хаварастеген, Халахсем, Россия Федерацинже, Чинахтану Майша плавить. Шана была пирень паянхи Калашуда, Пулма, Пулдарча, Тавах Серебрнеде, Междизисень, и Азархана дырых, Минь Камалла, Изир Шамрак, Изир Лопкашлидер. Изир ширпенешлетер. Абла булсан пирен чеваш халыхень, чеваш чильхень, малашлыгы бур, тавах сире. Качал Иван Яковлевич Яковлев чеваш халыхне пана халал тухнаранба щер жул житре. Августу ихинче, августу ихинь тватым шкунинче, щак юбилей щер жул житре. Ебір библиотеканы, хамыр библиотеканы юбилей нейртерневых травара, шак кенегене, шаплы миниатюрлы, шаплы кылардымыр. Сире тавзымахи галаса, сире пурнеде, паянхи каш, шаплы калашса ларнышын, тавзымахи галаса, шакна сире пурнеде парнелишынебе, тавах сире.